e emisiwe tautona Masisi o ile seja kana kopane le Resembarashe Mombengegwi yo ileng morongwa yo haperileng wa tautona wa hasla Zimbabwe Dr. Emson Mnangagwa fane amoetetse maabane o tsileng ka betse o tshwarepego Lahatse la Botswana le Zimbabwe a tswa goloe dirisana mo mererong ya dithabollo mme a tsweletse ka go atolosa botsalano jwa one go ya pele lahatse leno le tsweletse ka go nna lentswe le lengwe la mangwe go tshegetsa maitamo a lekgotla la African Union a go ema kgathanong le kgaosetso papadisano ya Zimbabwe ke mahatshe mangwe ka e tsweletse ka go ama seemo sa botshelo le itshulelo ya lone. To have the sanctions removed and we call for it without blinking or winching because we feel strongly that there are other more civil, more decent ways of resolving any differences of opinion that people might have, and that is the realm of diplomacy if anybody were to go by it. And you are a foreign minister for a long time, you understand that quite well, and we would expect that those particularly who instruct us in diplomatic etiquette would understand that too. And it's also quite revealing that for some of the critics of Zimbabwe and its processes, how they themselves conveniently forget to look into themselves. Tautona o ne gapatsa sebaka go lemotsha morongwa o ka paka e kwadisetso dithopo ka ibile le hatseleno le le mo lebelong go leba kwa dithopong tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane ka letsatsi le le santseng le ta rebolwa ke lekalana le le tsamaisang dithopo la IEC. I'm sure you know our people here. Unfortunately, our ministers are off. We had cabinet this morning, but they had to go off because we are running around with the registration and trying to mobilize people to register. The turnout is very low, whether it's voter apathy or whatever, and all sorts of things. But they'll try their best to try and mop up people because we only left a few days until it ends. Ka ngwaga wa 2018 mahatsa a Botswana le Zimbabwe a na ba ya monona tumalano ya go simolisa tshwaragano ya Binational Commission go atolosa botsalano le tirisano ya one mo dintheng tsa dithabollo. Tautona wa lehatshe la Zimbabwe o solohetse go etela mono mo bekeng e tang. O tshidile o nkabetse Botswana Television Gaborone. Motho tautona re slamba tsogane a re go botlhokwa gore Batswana ba ikwadisetse go tlhopha ka gore karata ya go tlhopha ke yona gape e dirisiwang go tsa karolo mo dithulaganyong a di tshwana patlo maikutlo a setšhaba go tsa referendum. Re tsogane o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Makala-Mabedi se ba etsente bogona le ko ke phuthego e konetela diphuthego tsa kgotla tsa ga mothusa tautona yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West jaaka na rerisana le banni ba kgaolo ya gagwe. Mothusa tautona o tlhaloseditse banni ka botlhokwa jwa go ikwadisetsa go thopha. A ke le ye nngwe tse di thata tse di tshwana bo polao ya motho tse go twing da entrenched e tla nna nngwe ya tsone di tla ya ko setšhabeng gore lona le go athola ka yes or no, mme jaanong itse gore ga e tako go lona go ta go thopa hela ba ba ikwadisitse dithopo. A ke ntse go buiwa ka ikwadisitse dithopo e tsweletse gompieno ga o sena karata yo ikwadisitseng dithopo gompieno le ga no o rata e tlo go hit o ngotlo go jisa ba ba sa dumelaneng ka gore wena ga ba ikwadisitsa dithopo. So ga go nna le referendum e tabo ya hela go bao ba ba na le karata ya dithopo. Banni ba lekodisa mo palamente wa bone ka dikgang tse di ba amang. Banyana hale ke na ka ruha tsa re ne sekoloi ya clinic me ano botsadi ba mpotsa dipotso re kole ikae eno wena kgoswi o ruha tsa gore a mogetse kitsa yo ba kopa tirelo setšhaba kana ba ba kopile gore gongwe ba tlengwe mo lenaneo la tirelo setšhaba go lebega e le gore mo go rona ka kwano mo Makala-Mabedi bana ba sale ba kwadile go nna lebaka go tsaya lebaka le lelele. Ha motho a thubeditse ngwana kgotsa mogolo a mogwe bonna jwa a bo a mogwe hela ha itse re botshwantse re bo bereke ha kae. Dingwe dikgang tsa banni di a tsebogelwa kana batsadi le ta itse gore kolo ye e tayana e sena mokgweetsi ka gore e taile package bodiredi ba kokelo e ga bo se bo approve bo santse bo le ko di PSM
ya nako e hela bo tabong bo approve re tabo re hirela mokgweetsi wa yone ebile ke tshwenyegile ka gore bo tsere lobaka mme kutlwa go twe go santse go tsweletswe ka go hira bonnese ba teng ba ba cleanang ba re jaanong kgosi o ta ikinela diatametsing ke ba omantsa thata gore ga ba tshwanela go tsaya ambulance ba sa e adima so se se botlhokwa ke gore ba adime ambulance ya go nna yang re sa hiri matirelo a matla go nna ka itemogela gore hitise dipalo tse di neetswe go ka teng di-quotara le ga tse ka bophara bo go emisiwa gore dipalo tsa teng di boele mo dielo tse di ipetse. Banni ba tlhaloseditswe ga tsela e golaganyang motse wa Makalamabedi le Motopi e tla simolola go dirwa pele ga ngwaga ono wa madi o wela. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Makalamabedi. Mokwadi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopha la IEC Ra Jefferson Siamisang a re dipalo tse di setseng di ikwadiseditse ditlhopha tsa monongwaga di kwa tlase thata ga seelo se ba se ipeetseng sa 1.7 million. A re mo nakong eno go setse go ikwadisitse batho ba le 451,817. Siamisang o soletse ka go gakola Batswana go ikwadisa pele ga go tswalla kgwedi ya Tlhakole e tlhola malatsi a le mararo ka letsatsi la Matlhatso. Ga re di sobokela tsotlhe tsa lefatshe lotlhe la Botswana mo di-polling station tse di 2,880 le dikgaolothopo tsa batotegi mapalamente tse dintšha di le 61 ka re 61 go setse go ikwadisitse Batswana ba le 451,870 ke dipalo tse re di tsereng ka Labotlhano mo bekeng e neng e heta mme o tla gakologela jaaka o setse o supile kgaitsedi ka gore voting population ya Botswana mo dithopong tsa 2024 ke ene about 1.7 billion mme rona re le an election management body re ipeetse 80% ele target ya rona ene gore ke about 1.3 million mme mo nako ya gompieno ga re ise re gore le mo sephatong tota sa ene 1.3 million. Mapodisi kwa Selephikwe ba tshwaragane le namane e tona ya tiro ya go lwantsha tlolomolao ka thuso ya maphata otlhe a puso a filweng boikarabelo jwa go tlhomamisa gore molao wa diragadiwa. Seo se boletswe ke mookamela mapodisi a District Number 10 Senior Superintendent Agreement Mapeo jaaka na rola pego ya maduo a letsholo le neng le boloditswe bošweng. Karabo Molosi ka dintlha. District Number 10 ya akaretsa Selephikwe, Madinare, Bobonong, Semolale le Bensdrift mme letsholo le ne le remeletse mo Selephikwe le mafelo a mabapi go ne ga tshwarwa dikoloi di le 40 le bongwe tse di neng di sa itekanela go dirisa tsela mo go tsone di le 4 e le dipalamo tsa setšhaba le ba ba rekisang bojalwa ntle le diteseletso ba le bararo gareng ga melato e mengwe. Ne re itemogela gore there is a lot of lawlessness raya mo ditirelong tsa rona tsotlhe thata ne re tsamaya re checka compliance ya our trading stores or trading businesses ne gape re emisa dikolo re dirile dikgane tsa tsela tsa nakwana tse go teng di-sporadic roadblocks. Maphata mangwe a puso a neng a tsentse letsogo mo tirong e ke la dipalamo makgetho le la mesepele ka ebile go ne go beilwe leitlho le batho ba ba nnang mo lefatsheng leno go se ka fa molaong le ba ba berekang ba sena diteseletso. Tota tirisanyo mmogo ya rona re le ba itshireletso le maphata a mangwe a e leng gore le one a na le melawana a bonang gore molao wa diragatswa mo kgaolong ke so se se tona thata se ke se lebogelang thata ke kopo ya gore re tswelela re tshwaraganeng jaana ka gore Motswana re tshwara ke ntša pedi a se thata. Setšhaba le sone se rotloeditswe go thusana le mapodisi ka go ba itsise ka tse di fatlhang gore di tsibogelwe. Keletso ya rona re le mapodisi ke gore a re ne mo tikologong e leng gore molao wa obamelwa dikgang tse dingwe tse e leng gore la di bona le setšhaba mo tikologong ye thata dikgang tsa tiriso ditagi ka gore tsone di teng mo kgaolong ya rona. Re kopa ka tsweetswe gore ga le na le lesedi gope kae re lomentsebe re tle re kgone go kganna boruti ja go nna jalo. Mookamela mapodisi Senior Superintendent Mapeo a re ba tla tswelela ba dira letsholo la mofuta o gangwe le gape ka tirisano mmogo e nonofileng le popagano ya bana le seabe botlhe ba ba amegang. Karabo Molosi, BTV News,
Selebephikwe. ha re gantse ditswelo wetso dikgwebo dingwe tsa mahama bojanala di sepile fa di tsepame mo maitlamong a tsone a go somarela matlotlo a tlholego a akaretsa diphologolo tsa naga le ditlhare gore di seka tsa nyelela. Bangwe ba bakaedi ba bontle jwa naga le diphologolo ba kampa ya Sandibe kwa makgobokgobong a Okavango ba supa fa ba na le mananeo a dirilweng ke kompone ya bone go somarela ditlhare dingwe tse di sa bonaleng motlhogo gore di seka tsa nyelela. Love Mario. Ke naga ya Sandibe e hitelwang mo makgobokgobong a Okavango. Naga e tetse ka dingwe tsa dithare tse di kaiwang ha di le botlhokwa di akaretsa samowana. Sethare se tshabelelwa ke go sengwa thata ke diphologolo di akaretsa ditou. Ka jalo mo maitekong a go itsa gore se seka sa wa se bo se nyelela. Company ya And Beyond e tule ka maano a go se sireletsa. Kompone be bona gore go dirisa chili se le one go berekile me ha re ka leka sengwe se le gore sta tsa nako e telelenyana ka gore chili sengwe ne re ha pula dina go tsoya go thatsoga ke pula and then go ra gore ngwa ga o ta ga re tshase chili sengwe gape and then kompone be le ka gore itse mesh wire and then e be cover the back of the tree right around the tree of the baobab gore start so se khone go nna resistant mo ditou go se ikanyana dikaitse tsone tsela gore ta di bona ha re ntse re tsamaya gone mo at the moment ha re le te gona re mo concession ya Sandibe concession e lori en bione ke gone mo ile ka maiteko gore e thuse dithare gone jalo. Gone mo nageng e gape go na le diphologolo tsa naga tse mongwe wa bakaedi re ba lemetse mokwami a re tlhokomelo ya tsone e laolwa ke go tshela ga metsi le go naga dipula. Part of the Okavango Delta, which is 60% of the area is get flooded when we have got floods, and 40% is remain for where we conduct our safaris. And we still see a very good wildlife in this 40%. And what I've learned, we would see that wildlife here, especially elephants and buffaloes, we have a big herd of elephant seasonally. We see them here in big numbers. That is in winter, probably, which is also our peak season. Bakaedi kgotsa tour guides ka bontsi ba re tota ba beile mo diphologolong tse ka jana bontsi jwa bajana la batela tsone mo Botswana go di bona ka jalo go botlhokwa go di tlhokomela ka nako tsotlhe. Yeah, most of the people that we receive here or come to here, they want to see animals mostly. There are those who would like to do walking, safaris, or even want to see the nature as it is, to be out there to see the landscape. But yeah, most of the people come here to see those animals. And we even teach them our culture in Botswana, for how our old generation used to live in this land, in this beautiful delta. Because remember, like the delta used to be owned by the Khoisans, which is now the majority of them are still around in the delta. And for the guests to come here, they wouldn't know that there were people before us or before the lodges in this industry of tourism. In ya re ka ngwaga wa 2014 go ya go wa 2019, company ya And Beyond ba tshwaragane le ya Great Plains ba ta ka lenaneo le le bidiwa Rhinos Without Borders go hudusetsa ditshukudu mo Botswana go di somarela gore di seka tsa nyelela. Love Mario, Botswana Television, Sandibe, Okavango Delta. Bane ba motse wa Moshana kwa kgaolong ya Borwa ba kgotsa mo parlamente wa kgaolo ya bone re thapelo letsholo mabapi le ditlhabololo tse ba setseng ba di akola mo motseng wa bone di tshwana le katoloso ya kokelwana ya bone, ofisi ya sepodisi, kgopo ya metsi a leswe le kago ya ofisi ya kgotla. Fa amogela ka kgolo eo mo parlamente letsholo o na supa fa dingwe tsa ditlhabololo tsa motse o tse di saletseng kwa morago di tla akarediwa mo ngwageng o tlang wa ditlhabololo. Re letsholo o buile se a ile go buisa phuthego ya kgotla kwa Moshana bošeng ke se go fetse mapunja ka dintlha.
mo palamente letsholo o na ipobola hape le ga banne mabapi le paakanyo ya ditsela ga mmogo le metsi tse ba tswang kgakala ba lela ka tsone a tlhalosa fa jaanong tharabololo e gorogile. Puso e tsere tshwetso yaanong ya gore madi one a lo a bitsang madi a ga mo palamente a ileng a nyena constituency go ya pele a dirisediwe kwa ga ditsela tsone tsa mo gae tse go teng di-internal road mme lo a itse gore madi ao kgaolo nngwe le nngwe ya botlhophi constituency e ntse e neelwa madi a kana ka 10 million mme motleri Raitso Tautona Masisi o ne a supa gore o eletsa gore mo ngwageng o tlang wa madi one a okediwe gore le tsone ditsela tse re di agantse ka madi a di kgone go nna di leelenyana di oketsege ka dipalo tsa tsone. Mare go lebogera diponeke tse re a tshuba motse di ka tswa di se kae hela mme ga go tshwane le tsho diponeke tse lo bone lo go sekolong kwa bana le matitšhara ba laeta ba bona se sengwe re go lebogele patela sa kanya o tswa kgakala o gala o tega re go utlwa motho wa modimo o gala o tegile thata re go utlwile mme patela ke se se tsilese e re lentswe ditlhabololo tsa motse wa bone di bonala e bile di ntse di tsweletse banne ba re gona le dikgoreletsi dingwe di akaretsa thaelo ya metsi le katoloso ya dikolo tsa motse tse ba eletsang di ka emelwa ka dinao go itsa go kgoreletsa ditiro tsa motse. Bapo e tona mo gare mo e mebedi bona lo mongwe ga mokateng wo mongwe ga tsube o mongwe ka ha sekolong ha molapo o motona thata mo ile gore bana ga jaaka o borai mo baneng le ro kopela gore bogolo go nne le makgabaganyetso a gore bana ba ka tlola ba pela ba ka gale go tla dikomponi mo motseng di tla go dira di-project ga di hetsa o ka re ne di tla go direla bontle o ka re ne di tse go tla letsa leswe ka mabaka a gore go sala go le leswe la mo motseng ba sa clean ha neng ba berekela teng mo lenaneo la ditlhabololo le letlang NDP 11 dikolomete tseo re di tsentse ne re discussa ka tsone ra di tsenya a be ra boa gape ra tsenya tsela e leng gore re bitsa re ke di-production roads e leng gore ra ko masimo ka tsone go tswa ga ke itinya dinokwana le go gogela ko masoko ke tse e leng gore le mo lenaneo le letlang la ditlhabololo. Banne ba supile maikaelelo a go bolotsa letsholo la go lema ditlhare tsa maungo ka bontsi mo motseng wa bone se e le go tsibogela mokgweetsi wa puso wa go ijesa le go jesa lefatshe. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshana. Motlatsi wa lekgotla la dikereke kwa Kgalagadi Borwa moruti ke Abetswe ga Bolekane a re go botlhokwa gore dikereke di kopane go rapela kgatlhanong le botlhokatsebe mo tsona tiriso ya ditagi le dipolano. Moruti ga Bolekane o ne a bua se jaaka dikereke di ne di kopane go rapela lehantshe leno kwa kgotleng ya motse wa Tsabong. Ke le bogela dipotsane ka dintlha. Moruti ga Bolekane a re dikereke di lebano ke tiro e tona ya go thatalla batho dithuto tsa semoya le go ba rotloetsa go nna le maitsholo a ka agang setšhaba ka seo se ka hokotsa botlhokatsebe jo bo golalang kwa pele ngwaga le ngwaga. O ne gape a kopa phuthego go rapelela dithopo tse di tla tshwarwang ngwaga ono gore di tsamaye ka kagiso. Dikotsi, malwetse, botlhokatsebe jwa bana jalo 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 ke sone se ke simololang ka gore gepe re tswalang ke a go kitlanya borutabana le botsadi le puso le kereke mme re lebeletse ditiragalo tse di diragalang re le kereke re itemogela gore ditiragalo tse di diragalang di re baya kgakala thata le Modimo. Banana ba rotloeditswe go tsena kereke ka baka anywa go le gontsi ka dithuto tse di botlhokwa tsa go ikaga sešwa le go ikanya Modimo. Go tlhoka gore re ka ba itumise ka tseleng tseng yang go na le kgantsa bo moopelo ko go rona tse leng gore re goga banana ka tsone ga ngwaga e simologa re na di-competition kapa re na di-concerta tse leng gore re leka go tsosolosa banana gore re ka rapela hela sente hela batho ba tshwaragane ka mowa re sologela gore dilo di ka hetoga le one mekgwanyana hele re bonang etetseng mo mekgwateng bana ba ba sa utlwing. Ke ithopetse go tsena kereke ka lebaka la gore e ntsha mo mebileng mo dio tse di sa siamang nako e ntsi ke spenda ko kerekeng ke
ke ikgatolositse bonnotagi dilo tse di reelang. moruti ga bolekane o gateletsa le maikerabelo a dikereke tsotlhe go rotloetsa phuthego tsa bone go ikwadisetsa dithopo go ka nna le seabe mo dithopong tsa setšhaba tsa monongwaga ka se e le tsamaiso ya puso ya batho ka batho. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, tsa bong. di ka lo amana konye wetso me di gang ga di hele tswala we kanya rona tse di tla latelang di le dikhutshwane e letsa sekgwa di tla tla kana kwa bobedi mana konye amagala city ke ga kwa go tshwaretsa metshameko. tla ke go leboge one rabanteng kalakachane bongwe go latswana ba ba me ba la nna ke bile hala go te city ke ga kwa amogela dikgang tsa metshameko mme tsone tsare mokatisi wa setlhopha sa mabelo sa Joaneng thata yone lefatshe a re dikgaisano tsa ntlha mo ngwageng di tla rulagangwa go ka thusa batshameki bakatisi go ka rulaganya lenaneo le le tsepameng go ka le sala morago mo pakeng eno lefatshe o kaile seo kwa kgaisanong ya mabelo ene e tshegedi ka mafelo a beke eno kwa lebale legolo la setšhaba Kagiso Molelekwa o ne a le koo. Kgaisano ya mabelo e ne e le bobedi ya paka eno morago ya ntlha kwa lebale la botitani Chulume kwa Francistown fela maikaelelo magolo a kgaisano ya mafelo a beke ya be e le go nyala batshameki sebaka sa go baakanya dikarolo dingwe tsa mabelo a bone pele paka eno e simolola ka mabelo a maemo a kwa godimo. Ya be re simolola season yaanong o checka hela gore di-athlete tsa how prepared are they go tsweng go as a coach o bo ka tsa dinako tsa bone o bo kgona gore o estimate gore ha tabogile kgotsa a tabogile 33 seconds mo 300 meters o bo kgona gore na la idea ya gore o ka taboga ya mo 400 and maybe wa go add 12 seconds or whatever o bo e go raya re o ka na taboga around 45 seconds o bo bona gore you are on the right track kana o santse lo saletse go morago o bo bona gore o tshwantse gore o addressing. Mabelo a ne a akaretsa a sa tlwaelesegileng thata a 600 meters 300 meters 150 meters le 60 meters ga mmogo di rile tsa 4x2 mo karolong tsa badingwaga tse di kwa tlase ga 12 20 le ba bagolwane. Mongwe wa tabogi ba setlhopha sa setšhaba sa 400 meters Benengozi o fentse lebelo la 300 meters ka nako ya 33 seconds a salwa morago ke Bennett Olisitse ka 33.83 seconds fa ka borankgwe a dule mogo a boraro. Ka go go bomme mo lebelo la 300 meters Chikane go lekanye o fentse lebelo leo ka nako ya 38.52 seconds fa Sami Mohutsiwa a le fentse go ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ka nako ya 41.31 seconds. Batabogi ba mabelo a maleele bone ba ne ba phadisanye mo la 600 meters kwa ka go se shoka wa setlhopha sa Mahilo tswa go bonong a fentseng ka nako ya motsotso le disekonte le 17. Nna tota nkare ke itumetse tota for race ya tsetsieno tota ke itumetse fela thata tota ne ke traina tota thata ke lekile go tsosa ikatiso ya me ne ke ntse ke sa traina kere for the past few weeks so e rile ke takwano ga borone be ke trainela 2 times a day ta ne ke batla go ipaakanyetsa 400 that's why ke tsere 600 ka gore motona ke ipaakanyetsa 400 gore ke kgone go qualifyela di-All Africa Games. Dikgaisano tse di ne di akaretsa tsa long jump kwa tshegofatso bojosi wa track and field a tudileng 5.86 meters fa go go borre tshwanelo a bobe ena kwa di 7.52 meters. Today's performance ene ile kwa tlase ga ya maloba ke le ko Francistown because today my runway ne sa khona go kopana unlike ke maloba so that's why ne ke soletse gore ke ta improve from 591 to at least 6 meters gore ta go khona qualify the Africa scene. Unfortunately I can't khona but then we are hoping gore ka di 10 our computer ta khona because within these 2 weeks ta le ka go bankanya our runway. Mabelo a Botswana Athletics Association a go baakanyetsa paka eno a tswelela kwa Francistown jaaka batabegi ba ta tswelela ba rola go ipatela phata go kgaisanong tsa Afrika le tsa di-Olimpiki. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. mme jaanong fa re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Selibe Phikwe sa NAKO United se letse se ribolotse semmuso mogomotsi Mpote jaaka mokatisi wa bone o mošwa morago ga go kgaogana le mokatisi wa pele wa me Mokoke morago ga maduo a sa itumediseng a setlhopha seo. Mpote yo kgaogane le setlhopha sa segolwane sa setšhaba sa The Zebras ngogola ka kgwedi ya Phalane o goroga kwa Selibe Phikwe a na le namane e tona ya tiro
jaaka fitlhela majombolo ba duba thankga kwa tlase mo lokong ya Botswana Premium ba le mo maemong a bo 15 ka dintlha di le 10 tse ba di kokwantseng ka phenyo e le nngwe. Maleka a supa le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 13. mme jaanong fa re tsena mo go tse dingwe setlhopha sa bomme sa Prison Seletse se tshamekile maleka a dino tse 2 setlhopha le sa Big Sisters mo motshamekong wa bone wa liki ya Gaborone Region. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Lekedi. A re utlwe le diapoloko. Ditlhopha di simolotse motshameko ka mašetla tsote di tsomana le nno. Le fa go ntse jalo ya re motshameko o tsamaile metsotso e 7 tebatso batoko a nosa nno ya ntlha ya motshameko go tlhoma Big Sisters kwa pele. Ya re Big Sisters ba santse ba itumelela nno eo go rata ke a bile a ba didimatsa a lekalekanya dinno metsotso e 2 moragonyana. Motshameko ya go ikhutsa ka malekano setlhopha mo karolong ya bobedi ditlhopha tsa nna tsa lekana mašetla di batana le nno ya phenyo. Le morago la Big Sisters la dira phoso mo motsotsong wa 50 le bofarabedi mme motshwara dipala a isupa kwa moloreng. Captain Nondima Tlhasela a skadi ya sebaka a no sa nno ya bobedi ya Prisons. Ya boele motseletsela wa dinno go tsena opo o batlang go sala ko morago jaaka Tebo Rankonyana a lekalekanya dinno a no sa nno entle go dira tse 2 setlhopha metsotso e 5 moragonyana. Ditlhopha tsa tswelela ka go batana le nno ya phenyo mme go retela motshameko fela ka maleka dino tse 2 setlhopha. I'm impressed with the girls, even though both sides missed a lot of chances, but I'm very, very impressed with the performance of the girls. Okay. At some point we didn't, but we picked up late because we wanted to use speed against them because they're a little bit slower at the back. So we wanted to use our speed up front so that we can penetrate them easily. But it didn't work at some point, but we'll go back and work on it again. It's disappointing because we missed a couple of chances that we could have buried the game early. And during second half, we continued missing chances after chances. As you know, we are from the festive. Slowly we are getting there. Even though we miss a lot of chances. Mo tsamayong ya nako banyana ba kgone gore ba mo magane sentle re kgone go ina di game tse dingwe tsa rona tse di latela. Mo maidung a mangwe setlhopha sa Royal se bone go se gontle jaaka se ne se padimolwa ke Police 11 ka dino tse 5-0. Le diapoloko BTV Sport Gaborone. mme fa jaanong re di garela mafatshe a Cape Verde le Ivory Coast a letsa iponetse phatla kwa dikwatafinaleng tsa kgaisano ya AFCON e tsweletseng kwa lefatsheng la Cote d'Ivoire. Cape Verde e fentse Mauritania ka nno go lefela go tswelela ka maduo a mantle kwa kgaisanong eo jaaka ba ne ba fenya motshameko wa bone ka tatelano. Penalty ya ga Ryan Mendes mo metsotsong ya bofelo e file Cape Verde tsela ya go lwela manno ko se ka makgaola kgang a kgaisano kwa batla kopana le mofenyi magareng ga Morocco kgotsa Afrika Borwa mo motshamekong o mongwe wa tikologo ya bobedi Benga ya Cote d'Ivoire ba fentse ba sireletsi ba sejana Senegal ka dino tse 5-4 kwa thagong ya di penalty. Batshegetsi ba kgaisano jaanong ba tla emela mofenyi magareng ga Mali le Burkina Faso kwa di quarter final. Metshameko ya di quarter final ya tswelela phirimaneng eno fa Mali e mekamekana le Burkina Faso ka nako ya bosupa fa Atlas Lions sa Morocco di tla kopana le Afrika Borwa ka nako ya 10. Le bebe la kgwele ya dinao ya Afrika re tla be re ntse re tsamaya re di lebeletse gore ko pheletsong mefenyi e tla bo e le mang. Motswana yo tshopego yo re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno nna le wena re kgaogana gone fa mme one Rabanteng Kalakachane o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa letsatsi la la bobedi mo Botswana Connect. Tlhola sentle. The L'Oreal Foundation is awarding and celebrating women in science for the last 25 years. The reason for it,
women scientists were made invisible. For as long as science exists, their discoveries and contributions were hindered, silenced, even stolen. And to change this is